Ka Meghalaya State Pollution Control Board ringkat ke Jowai Municipal Board kila hiar minta ke sengi banjurip halor ke jingbrat pathar ye ki ternia injection bat ki tendong lum snam ki bladep pindan kam hasurok Jowai dauki NH40 hajan kawa mintdu hapo uput ke dorbar snong minthong Jowai lalap ba ka pasta diagnostic center ha mission compound Jowai ke brat pathar ya kini ki biomedical waste U Member Secretary ka MSPCB Dr. G.H. Chirmang, MFS, Ulaong ba ka MSPCB, Kalashim Kia Mardor ban Jurib ban Betha ya ki badon kti, bakin pinkuit no iki jabo katkum kikindon ka Biomedical Waste Management. Lalabru ba ka Diagnostic Center, kam doni kikot kisla ki babiang bat anfatokit benia ya kani. Ladalap bakala ya light ni kikindon, an khangno ya kani bat an siu kuna katkum ka Environment Protection Act. Ula kinturu ya ki Diagnostic Center ban khanglat ya jingbrat pathar ya ki tiar pinkhut snam haga jingjurib layadon u wahe shnong ka minthong bat ki officer ka JMB bat katnat ka kwat ki khia ki bala mana ya kini ki jingle pathar bakim dei ban jashu. Apa pertama? Lenti sini sa triang-riang gikot bahap apa ka dor bas nang mentong. Kejing wan jongi hang ni kalong halor ka phang min ngi apa kot khubor ba kadin kejing berkata di biomedical waste lendi ki dikir ke bami na po lab diagnostic center kun disering ki blood wise bakiwai masan i gini nikhan yo ay gaji complain handai ni simkhia gini man kalang ka dai ka ba ma man ka man saw tinggal wut ngila pen bagi ngiawan lang barok sini taga si le pen bet nang bat municipal haga balawan dai ikong di lengdo di wilengdo dan dikirang ba sinang na po mantong bat engineers ko official jagi state pollution control board ang ginalaman hang ni ngilap si siya bagi dan pun kita ki ay gi complain kilong ke ba siya ngilap bagadan pun kita tanging nagaleng jongi ngila I direction bagi dai bat khoi kat kun ki kendon jong ka biomedical waste haga ba i doctor singkon di beda i district medical and health officer ro ila don lap ni kin sera plan manapong ka ba ngilap bahaya kan ni lale da kapasa diagnostic center badan hite ha ko mission compound aga ditip jongi ginang takit bindia mata kalong ka diagnostic center ka bam tan ni kot isla ka babiang dan jing lengo mentah ni kalong habang lada kan ni ka diagnostic center kam tan ni kot isla ka babiang nang no kila banthit ye kini ki biomedical equipments mono ba de ki katarungin setekit ino kan badan kti hagani ka kam man panjat illegal sistem ngin sena ngin try kat kum ka ai nang tapitip haji sya ngin sa ai ye ka closure notice ngin sa sil ye ka diagnostic center but ngin sa fine ro kat kum ka Environment Protection Act leni ka biomedical waste taye gani ni tambangan ni kubon ko abang tapit sigiwe ni di diagnostic center le sing adan kiwe di bale kum kini girukom kalau nggak pama ye filan ma lada ngilap nginam spare maka kini kalau ke environmental hazard ke health hazard ke balaban kita ayo mariang ye gibriu barok ke general citizen kata ngini kalau pollution board nginam sang kiliksi lada ngilap kum kini husiar lada pilek kum kini somba ban sengna si sendan lada pisengu ini kubor tanah ni kir dashboard